Hujambo mpenzi mtazamaji. Kama nilivyowaambia, asubuhi ya leo tutaongelea kuhusiana na hizi ndege bila rubani. Hizi ndege ambazo ziliangamiza sehemu tofauti za adui M23. Hizi ndege ambazo saa hizi wakongomani wanaanza kujivunia kuona uwepo wa ushindi ambao utaendelea katika nchi ya Kongo. Mimi kuna swali ambao najiuliza sasa hivi. Kwa nini hizi ndege bila rubani zilikuja nyuma? Ni kwa nini hazikuja mapema lakini zinakuja nyuma? Maana mimi ningefurahi kile kipindi ambapo bako napigana Katogota na zile ndege ziko pale. Ima drone ingekuwa pale Katogota pale, kama ingekuwa ni raha sana juu kama hivi adui angefika hata Uvira, angefika hata mama Kowola. Kifupi ni tulifanyikiwa kuongea na porte-parole wa FARDC Uvira, na porte-parole wa FARDC alituweka wazi zaidi kuhusiana na hizi ndege bila rubani na zishafanya kazi ngapi. Acha nibazogezee maneno yake, mumsikie porte-parole wa FARDC. Tunakamata maimage vedete ya pili na lungula tena ya M23 drone, kama kosa ni drone amerikani wanapiga hivi vedete atuyu antuka deuxième vedete iko cible hivi na kamata moto. Oui, tout à fait, chers collègues. Comme je vous le disais, il ne s'agit pas d'un retrait volontaire, mais d'un retrait forcé suite à la pression militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui a amené ces terroristes à se retirer du centre-ville d'Uvira. Ce matin, vers 6 heures, les forces loyalistes ont abattu des embarcations rapides, autrement appelées speedboats, des rebelles du M23 au port de Kalundu dans la ville d'Uvira. Ces embarcations contenaient des équipements, armements et d'autres effets militaires en provenance du Rwanda, pays agresseur. Ces embarcations entravaient la progression des forces loyalistes. Comprenez que suite à ces frappes chirurgicales, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs du M23 étaient contraints, obligés même de délocaliser leur état-major pour routement sur l'ancienne base de la MONUSCO. Durant ces 4 jours consécutifs de combat, les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé d'énormes pertes à l'ennemi, tant du côté matériel que du côté humain. Il faudra ajouter que 13 éléments AFC M23 ont été capturés, 11 armes de tout calibre confondues ont été également récupérées. Au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale. Ils viennent encore de délocaliser pour la énième fois leur état-major pour l'installer cette fois-ci à Kiliba, très loin du centre-ville d'Uvira, à une estimation à plus ou moins 15 à 20 km. Pendant ce temps, vous verrez l'AFC M23 préparer un communiqué dans lequel il va crier auprès des médiateurs en affirmant qu'il rentre vers Kamanyola. C'est faux. Les FARDC sont déterminés d'en découdre avec ces hors-la-loi et de les pourchasser, de les poursuivre où qu'ils soient, où qu'ils seraient. Par ailleurs, nous appelons la population au calme, à demeurer vigilante et à faire d'autant plus confiance à son armée qui demeure nuit et jour à défendre leurs intérêts, à défendre la patrie, l'intégrité territoriale, à protéger leurs biens. Nawaza umemsikia msemaji wa FARDC anasema kuwa waasi wa M23 hawakurudia kwa kupenda kwao. Saizi wanaanza kurudia kwa kupigiwa. Maana wamepigwa ndio maana wanaanza kurudia. Inaonekana kuwa waasi wa M23 balikuwa kuna tutanganya sasa walirudia wapendi fuwe na nini? Hapana. FARDC libazivula, wazalendo walibazivula ndio maana balirudia makwao. Na sasa ulisikia ile video nilikutilia, ulisipi kwa masauti ya babiana kwanza wanakuambia zilikuwa mara mbo 3. Basha piga 2 palikuwa bakia moja. Na muasi wa M23 akurudia kutoka Makobola akasema mimi narudia kwa juu mimi naona sipendi fuyo. Hapana, alitoka Makobola juu balimupiga ndio maana alitoka Makobola. Na Uvira tatoka vile vile juu balimupiga tena. Nikikukumbusha kuwa Uvira walifika balikuwa napanda mu barabara ya Mwami. Balinda na iba manyumba, waliba wa jeune. Balikuwa na kutaja jeune nje wanamnyang'anya
matelefone, banamnyang'anya manguo, banaenda manyumba wanasupa, wakitanisha hivi iko hivi wanabeba kile kitu. Acha ni kuambie kitu kimoja. Hapa jamaa sio mara ya kwanza. Unakumbuka mwezi wa pili tena walifanyaga hiyo unfair. Tena pale kwa barabara moja baliibaga preske batu ba mingi sana pale kwa barabara moja. Banajiita wakombozi lakini mimi siona wakombozi wa mwishi. Mkombozi utakia ibaye. Mkombozi utakia ibaye. Mimi nadhania mkombozi anakiaga na okoa kila kitu. Tuliongea na charge na operation ya FARDC, aliongea juu ya bajene na juu ya bamama ba kuogopa, vile vile juu ya bajene na banamke wenye biko napenda kufilme ma video ma bio, banapenda ba filme manini, bakaonesha kile mara kwambie haiko mwa kufilme lakini viko na maaparezi moja ziko na detecte, zikiangalia ile telefone vile zinaweka kama ni adui, zikapiga pale zikakuumiza, ukaona ke FARDC inaanza tu ama wazalendo wanaanza tu. Acha tumsikilize juu tutapata mengi zaidi. Salimu nyinyi wote, amjambo. Tulitaka kuleta habari wala kupasha wa ndugu zetu wa Uvira habari. Unajua, wakati vita iko napambana katika mji, inabidi kujichunga, na wakati unajichunga na Mungu atakulinda, atakuchunga. Ukijichunga na Mungu atakuchunga. Hapana kufanya ile mzaa wakati masasi iko napiga, wewe unakamata telefoni yako uko na filme. Kwa kuwa tukikuona wala wakikuona kiambali vile uko na filme, tutawaza kama wewe ni adui, unaweza kupata mbegu na unapoteza maisha bure, kumbe ulikuwa raia. Sasa inabidi sana mkuwe makini sana. Wandugu zetu wa Uvira, mkuwe makini. Hapana kuwa na ile habitide ya kufilme, kwa kuwa tuna vyombo vingine inakamata kilomita ya mrefu sana. Wewe unaweza kafilme uko yule ya nyumba wala uko ndani ya nyumba uko na filme muvitre. Sasa kuna masilaha zingine inaona mu distance za mbali sana. Wewe unaweza kaona ya kama vitre na kuzuia, kumbi kuna silaha ambaye tunaweza kakuona wazi, na unapata risasi. Mkueni makini sana, kwa kuwa leo Uvira itawaka moto. Leo ni vendredi le 26 Desembre. Uvira itawaka moto. Aba maibobo haba watoto ya Kagame inabidi tumalizane nabo. Asanteni sana, tunawapatie ujumbe wowote mwatasikie audio apatie mwingine. Wandugu zetu mko Burundi, poleni sana huko, na tunashukuru Rais Ndayishimiye. Tunampongeza pole sana kwa kutukaribishia wandugu zetu, wa mama zetu, wa baba zetu, wadogo zetu, wakubwa zetu, mawakaribisha mwali ya upendo. Tunakushukuru sana Rais Ndayishimiye. Mwenyezi Mungu akulinde na akutendee mema. Tuko pamoja, tutaachana kwa magumu. Banasimaka rafiki mwema mwenye kujua jirani wakati ya magumu. Tunakushukuru sana Rais. Wandugu zetu mko pale Bujumbura, poleni. Tuko nafanya kazi kwa ajili mupate na kurudia manyumbani mwenu. Mtuombee tu sala kwa Baba Mungu aliye juu atusaidie, kwa kuwa sisi watoto wenu, wa baba zenu, wadogo zenu, tuko kwenye mapambano ya kupambana na huyu adui muasi mwenye anatutatizia watoto wa mama, watate, watatiza kwenye mnaishi Burundi. Munaweza kalala vibaya kwa kuwa unaacha nyumba yako, matela yako, kitanda yako, unalala chini. Ya lazima uzima inashinda kila kitu, na tunajua Mwenyezi Mungu atatusaidia. Tutashinda hii vita na tutakuwa washindi, kwa kuwa Mungu iko upande wetu. Na maandiko inasema lainiwe mwenye atakatiliza mpaka ya jirani. Sisi hatupigani bure, tunapigana kwa kuwa tunasusia ya udongo zetu na tunasusia ya nchi yetu. Sasa kama una mtoto alibakia Uvira, umpigie simu, mwambie wakati ya mapambano ukuwe makini, usifilme, mulale chini ya vitanda wala munalala chini, kwa kuwa leo le 26 Desembre vendredi
2025 inabidi tumalizane na hao waasi hawa wenye Rwanda Waganda wa Rwanda. Tunamshukuru sana, barikiwe sana. Ni mimi wenu ndugu porte parole ya wazalendo Nord Kivu na Sud Kivu. Sasa hapa tumekwisha maliza kazi ya Makobola Makobola D. Tunaelekea sasa Uvira. Deja tunaisha zingira Uvira. Washuki wapande watapigwa tena sana na zaidi. Tumekuja na hasira sana na moto mingi. Ni vile tu mnaweza kavunjika au vile njo mnasemaka tu vile tunaisha choka masemu yenu. Ni vile sasa siku ndege alipata risasi ya kujua akujua Wanyarwanda wamekwisha zoea watu. Sasa tunabidi tumalizane hapa tena. Hapana maneno ya kurudia nyuma, hapa ni kusonga mbele. Wawili watatu watafika Goma. Asante sana. Parmi mafasi yao ya mkubwa, esko unaka walifanyikiwa kupiga ile fasi ya pale kukala pale kuwaga MONUSCO zamani, njia ya kwenda Kiliba pale kwa MONUSCO pale kwa makontinent ile pale. Ile fasi njo nye M23 salifikaga Muvira ikakamata comme siege yao, lakini bali bapiga bakabomola ile fasi yote. Saizi makao makuu yao inaikala ni Kiliba, na mimi nayua Kiliba kibasha babomola. Kiliba deja basha babomola. Sasa hii M23 iko naendelea kuhangaika, iko naanza hangaika. Unaona? Haina tena nafasi, haina tena kwenye teikala. Hivi unanijua nini? Haina nafasi naenda kujua kwenye teikala. Inalanda sana. Acha nikutilie video ya Gishi na Shie walirishire kubomola avyo yetu mo. Parmi ya mule mavyo wetu walirishire tusijitape tu, lakini nasi tulikuwa na tulipata esheki mu mapigano ya jana. Tulipata esheki. Chuna kutilia kale ka video utakaona. Hiyo ni avyo ambayo ilikuwa ya FARDC. Ilipata esheki, iligushiwa, ikaanguka chini. Me haikuwa sema njoo ilikataza tusiendelee kupigana. Hapana, tulipigana tu. Juu saa hii FARDC shanza jiaminia, saa hii wazalendo saa hii washanza jiaminia. Vraiment mimi napenda sana hii hali yenye tunaendelea kuonesha, tunaonesha force moya bien, force moya makali sana yenye kila mtu akisikia anapaswa pana ongera. Anapaswa pana ongera. Beni jikwa hapana Butembo bali bana M23. Bali bana M23 iko mkutembea ni soda Uganda. Paka mbani iko mkutembea iko mkuzerera. Ile iko mkuhangaika yuko kwenye ataenda. Bo peke raia. Kama mnakumbuka tana ya kutumba Makanaki Omari na Mtaga bali kuongea kitu. Mtu kwa yeye peke security wa inchi yake. Bali mbana iko mkuzatazata wakamubana. Iski raia kufanya kazi ya mzuri. Choma tile video yenye raia iko msambisha. Alafu ulikuwa nayo mlimkuta na navala hivi na navala na hii yulu sima mtu tena kupatana na navala nile ya yulu. Lazima tu like onika ona spekte hii. Ipo viatu. Sio kuna gari. Tutamwacha akapita. Viatu yake yanaonekana kitu yake. Ipo kumshimamisha. Wanaomba kumshimamisha. Kumwa kwanza ende kumshimamisha. Mwana alikuwa na ile roho ya kufikia kumfikia kaambia nyuma kwamba hapo. Na sasa yeye peke atakuwa na shoka gizi pia vinavala yungu ya nyingine. Sasa katokea kingine vinavala hivi ya baridi sio baridi. Hatuweza kuuliza ile kama litosha hapo. Unatumika ndani ya intelligence ya jeshi. Wewe ni jeshi kwa msururu. Askari wa msururu. Acha nikutakie asubuhi njema, maana nafika mwisho, lakini tutakuwa tena na wewe jioni ili tuendelee kujadili ya leo na ambayo yalibaki. Tujadili tena jioni. Karibu kusubscribe, kujiabone kushene yetu, karibu kuweme na karibu kukomante, vile vile karibu kupartager kwa kila umoja juu tuendelee kusaidiana mawazo kwa vitu vinaendelea Kongo yetu. Merci.
Merci sana kabisa.